Uyatshontsha. Khona manje la simthenga i5 kg ye-braai pack uyivulile wafaka amanzi e-braai packini. Mina mangithi ngiyavula i-ice yodwa akunanyama mbuze. Stupid. And o qadile o tsuba ka baka la rona o butswa nyawo pe dindanda tse ya butwa wa di rekisang tse mali mo di rekisang le dini ke batla o seba o qadile neng o tsu Ngicela ukubhema ngama drugs sister ngingazi kwayo. Ngicela uchaza into eyodwa. Uchazani wena? Uchazani wena? Ngoba isitori sakho siyabantu. Hayi, so mina ngizobafonela ngibatshela ukuthi yazi lo bhuti anyeka asathengisa ama drugs. Mama unokukhumula bengcono. Unokukhumula bengcono. Hey. Ezinye sizikhuluma. Ezinye sizikhuluma ezenzakala la ekhaya. Kwenzakala. Abomakhelwane bayakhala, abangani bakhe bayenzani. Thina ngeke simlahlele ngaphandle, ngeke simrayithe off. Uyakhumula bengcono, masakabheme lento. Uba ngcono ba? Hey bantu siyawubona umhlola la. Uqinisa, khuluma iqiniso. Hey! Akusizi ukuthi uliseka. Uyisho ke wena bhuti eyakho indaba. Ungalali la ulele. Umuntu omdala stop it. Ulele la bakhuluma. Umuntu omdala stop it ungamshayi. Stupid Popeye. No, motho mo leske bitsa ngwana ka stupid Popeye. Le mo iketsa Ke ka sona. La mo khetsa ha o bitsa ngwana ka stupid Popeye. It ba stupid Popeye because of le mo bitsa ka lebitso leo. Lebitso le Lani? Kwenzakalani ngempilo yakho? Uzofuna ukuphila lempilo yakho yonke. It's time for change now. Melu change. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today. And this is exactly about Street Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting, waiting, but let's share the videos I wanna, let's subscribe me. So, but today, you want to see Bana Bahan Tapo. So, you want to see Abuti Tami, the host KO. So, check it with someone actually. Eric Fe Abuti Tami chance, Korikiana, and Abuti Monana, Mo Bachumba, Lingba Baby, also I Abuti, but get Abuti chance. Yo aqala hlaluso wayampithi mutho mulo le kae Siphile kunjani sir nami ngiyaphila umuntu omdala bengisacela nje utshela amaviwa se-Street Channel ukuthi wena today wangibizile ngiyabonga kakhulu ukuthi ufike la sisi inkinga la yakha la ekhaya dala yaqala kodwa usisi wami udadewethu lo kade angifihlela ngokuthi vele umfowethu lo kade afaka ukudla kodwa mina bengingaboni ukuthi kuyenzakalani sinenkinga ukuthi umfowethu uthengisa ama drugs la ene mina senginabantwana abayi2 umntana wami oyi1 oqala nakho sakabhema ama drugs wathola khona la eJardini ngifind out awuthi mangitshela udadewethu Kero khona athi uyaphefumula nawe yangitshela ukuthi lokudla lokho ukudla phuma ku bugs kanje nakanje ngoba nami ngibamba amatoho wami kanje nakanje. Okay, so wena umuntu omdala ungibizelana ngoba umntana kini mncane ni Yeah. Uput bugs la uthengisa ama drugs. Yeah. And la ma drugs njengoba awathengisa affecta njani endini? Affecta njani sorry? Aliyeza njani? Mina bengawaboni ngwabone ngumntanami ama drugs ukuthi I am affected sakabhema ama drugs then ngafind out ukuthi atholakala khona la icingini la eJardini ama drugs. Then ngabuza usisi wami usisi Kero wangitshela ukuthi lokudla lokho kudlayo la eJardini provider uye ubugs uthengisa ama drugs la eJardini. Kusho ukuthi umntanami mina uyawatshontsha ama drugs khona la eJardini. Oh, unomntana wakho nawe la? Yeah. Nihlala naye? Yeah. So sis Kero before kikena ko tabeng yomntana ngicela ukubuza wena ukuthi wena kahle kahle uzungibize today inkinga yini? Hey siyazi sis Blue wize bubize asisaphile kamnandi. Umfowethu Bucks yebo ama drugs bekawuthengisa is just that nje nami bengafuni ukumtshela umfowethu Thami because ngifeel ukuthi awusumuntu othanda umsindo but makakwatile uyakwata. So manje ama drugs afike kungendlela leyo ukuthi kune up and down la eJardini asukuthola ukuphumula. Abantu bayangena ebusuku bayaphuma bazothenga lama drugs. Size sinomntwana thina la bekade efunde ematrial school. Hayi umntana kabhuti Thami. Bekade excel esikolweni manje nje haya unjani nawe ngathi uma umbona ngakhala inyembezi. Ungakhala inyembezi because akasese ilento lethina besimaza yiyo. So sis Kero before abazali bakuphi? Abeni abazali bashona kudala. Bashiya njengoba sibathathu kanje. Okay. Lo lama mina usemva kwami. So umama umntana wakho yena ukuphi njengoba umntana Hayi bashe? afethu ihlukene mina ngisithathela umntana wami ngamhlawula ngamlobola waphilwa ngala eJardini. Abuti Bucks. Yebo. Manje wena into okwenza ukuthi uyenze le charity lena ipop haze yini? Why uyenza ijarity abazali bakho kube ngathi lana kuhlala amahlanje?
yini into okwenza ukuthi wena uzothengisa ama-drugs la kini ejaredeni yakini kuba ma-up and down now and then inkinga yakho yini? Sisi ngicela ukuyichaza le nto yabona lento le manikhuluma nibheke ngama-view wenu angeke ni-understand kahle ngicela ukubeka i-view yami niyibone le nto yabona naba ngivuka ngekuseni ngathi hayi thi ngithengisa ama-drugs yabona sokuthi impilo la ikasi ayikho lula yabona mawuthi uyazama phansi phezulu nama-CV imisebenzi ayikho yabona mawuthi and nawe uyaphila manje esimnawo uyaphila hayi solution yakusasa yabona umuntu engizona naye makafika kimi angivakashele sihlezi sizophuzana sizodlala so usho ukuthi ipartner yakho mayikuvakashele so ucabanga ukuthi uzoyipha ngicela ukubuza something kusengikwenzela nje isibonelo ngento encane ngingakayi kulezi ezinkulu no sengisho ukuthi ngiyenzele example ngepartner yeah ukuthi so naye yazi ukuthi thengisa ama-drugs cha wonke umuntu ngiyamfihlela abantu abaziyo nje abantu abathenga kimi abantu basekasi ipartner umuntu ohlala so akwenzakala ukuthi ipartner yakho mayikhona lana labantu laba bazothenga ama-drugs bakokode beze ku cha umntanami njengoba awathola ama-drugs ushuthi wena wabeka isafe ama-drugs wakho kuza kanjani awathola? yazi mina into iyakhathaza indaba yakho iyakhathaza so amaphoyisa akinilaza la ekhaya ijaridi liphela isithunzi ngenxa yakho so abuti Bucks re go botse wena Bucks ntho mmakatsang ke eng ntho yentseng go kgetha business ya di-drugs over ya go rekisa bo di-veggie mohlomong ditapole tamati because of lona ntse le business kapa ke batla o understand uke wayicala ngayo yona yamatapula wafaka wona lama-drugs wakhe ayenzi iprofit thingichaze wena ashemunzima awulunganga mntakama awulunganga iprofit le way ama-drugs ayenza iprofit ngakhona ayawulunganga into ayawulunganga ilevelini engikhona ukuthi yazini at least la ngishaya imali yama-drugs iningi umndeni wami udlile so umuntu omdala nkosi yami ngiyabona ukuthi silala ukuphi umntana akho nkosi yami naye ngimbone sise ohlala naye sikhulume nezabantu abadala ngibone ukuthi naye uzengambona umoya wakho uzoba buhlungu bengathanda ukuthi umbone mara hayi ungambriefa yena ngoba nami angimrayithanga off umntanami ngimthanda njalo so lo mntana kusho ukuthi kuze aqala ukubhema ama-drugs wathathe kuphi uBucks wathathela la ekhaya atholakala la ekhaya umntana ofundile umntana oright misesikolweni kahle uyasifundela inkinga nje ukuthi uthola ama-drugs la ejardini so Bucks wena why weekend dibandela mona nasifahlong mona sengiyichaze le ndaba bengithengisa kahle ama-drugs lo mshana wami lona mina ngibhizi ngiyathengisa kanti ubhizi uyangafuli sengigcine ngenza ama-bad decision ngikolotise ebantwini engamelanga ngabe ngikolotise kubo and labantu abangazi abanye ukuthi ngihlalaphi and manje mangase bakubona ubuso bami nanokuthi ngihlalaphi or umuntu onjani sezingihlubele ayibona so umshana wakho ucede sisawuzwa dithatha ayish awungenile sisiwami ungenile hayi awusoli wena hayi khona ngiyasola so Bucks ngicela ukubuza le bonnet ile not ibonnet asikisi bathi baba ibandela lena yona uyifakeleni angifuni ukuthi labantu laba njengoba kuthethi kunabantu engidila nawe and abanye bayangifuna bangazi ukuthi ngingakuphi ukuthi bangibone ukuthi ngubani into engingakuphi yabona lento le ngisizwe kahle kahle nje sengiphila ngiyatatazela ngisengozini ngoba ngiyabakoloda and ayisekho imisebenzi yakho ekufakela imisebenzi yakhe emihle so umntana komuntu omdala ukayi ngwana ukhona nake se batho ba Bucks ke se buka khona go bitsisa yena o tlatla ke se please because batho ba hole situation ebuhlungu yazi ayikho into ebuhlungu njengokuthi abazali mabangekho ijarity iphenduke shori nalapho bakhona bayasho ukuthi hawo nkosi yami ngapha erumini lakhe la ngapha erumini manje gate ulivala sikhathi sini bantu abadala njengoba kuthengisa akuvalwa gate akuvalwa gate asilali asibazi thina ubuthongo angazi ama-window ngafakeka ingayi hale ngoba ama-window nanku ngapha erumini lakhe userumini lakhe ambheka ejala serum lakhe okay akulalwa la akulalwa umkhupho umfowethu lo uphelela la baza bangena ngale bazela abathengela bangena barasa from nakhona uthengisa yiphi drug bantu abadala ayiziningi izinto asithengisayo ngoba sizona ngabantu estradeni ukuthi uthengisa iCrystal uthengisa indanda uthengisa inyawupe asikaze sazibona sizazi nokuthi zinjani we understand sizwa nje mabasho but asazi ukuthi into enjani angeke size sikhomba ukuthi yiyo le or akusiyo inkinga yethi leyo ngakhona ubani nayo umprovidela lama drugs lawa muphanga
ke batla mo botsa ko se batho ba baholo abuti ka mo o sentse na lata ngwana wa ntate so ke batla mo botsa di questions like ke batla to understand Angimezeli uyeza. Uyeza kuphi wawungabuyi naye? Wena uyinkinga wena. Wawungabuyi naye. Wena uyinkinga wena. Uzophuma ngamaphoyisa la ekhaya. Uyinkinga. hayi ke bothata bo batho ba baholo ke batho bua maka batho ba leng bothata ka teng ke ipotsa hantle hantle batho ba baholo ska ha ona safety mosimo especially wena motho mo le motho wa mme bona batho ba batlang tse ba tlo reka di drugs ba kena batho hayi kuyabheda la ekhaya. Ayabheda la ekhaya naye lo mntanami lo kade ngacabanga ukuthi angafika la bengisitshela ukuthi uzongenza umuntu nami one day kwaze kwafika la ma drugs lawo angimazi mina ifamily yakhe yabo mama ithini mayembona emotion ifamily yakhe yabo mama sekusele nje umamkhulu akasekho nolokhuza wakhe Mama. So that is why I started decision ukuthi ubhuti wami uthami amhlawule amlobole azazohlala la ekhaya kanti uzohlangabezana nalenkinga. Umama walomntwana. Oh kuwena mama no ke understand. Ngidlala iphathi yokuba umama ngibe ubaba. Umama usisi wami angincedisa. Erikbon. My brand. Oh, kopodile kami. I-Colgate bengithenga from e-primary nje. Icathulo polish icathulo bengithenga from e-primary. Ngibale ekhaya. Unga my brand. Ibiso like ma. Lise ke Sipho konjani? Aka utlwa. Sipho le kae? Ke a phela Sipho. O ka gona ntse mazaza? Khulula naso siqobo. Sipho. Ke batla go botsa di questions ene ke batla go be ke batla go nnete le nna o go nnete be shapa. Sipho. Ke a utlwa heno ka mona ba llanta twa walla le ragadi wa walla. Ba go wena o qadile o utswa di drugs tsa malome wa hao tsa dulang a di rekisa mo mojarateng. Ene wena o no se motho o tsubang ene o qadile o tsuba ka baka la go no utswa nyao pe dindanda tse a butwa wa di rekisang tse malome wa di rekisang le dini ke batla go se ba o qadile neng o tsuba qadile a santsane ke disekolong antse a malome a rekisa ma drugs jalo ka o utswa after stealing it when I was busy stealing it yeah ukamba kwesikhathi it is when I started smoking because I wasn't smoking. I started smoking by knowing the same stuff he was selling. Really? So when I no khono dinka jwang di drugs tse because of one thing that I can say ko re mohlomong na di local. Na sa di local. Hayi fuck off wena. Fuck off. Akhulume man la. Yini inkinga yakho? Okay my sis. Una dietsa. Usile lo mntwana man. Ungena nani? Usile. Athathe lezinto lezi. Sile lo mntwana. Khuluma wena uzosenza isono la. Sibizwa usisiplula ukuthi azosiza. Akhulume man. Sorry. Hey, phabisi first bakuswe man. Khuluma man. Sister wona bengwatshontsha vele sister ne. Ngwatshontsha, ngwabhema. Ngaze ngazithola sengibhekane nalesimo lesengibhekane naso. And bengingaphila. Isikolo uyekele. Isikolo uyekele. Ngiyekeleni. Angithi iyo lento lena sister ne. Ayikho into afuna ukuyisho nje wena ebhadlile. Isikolo usiyekeleni. Ikhona. Isingisekiswe yini isikolo? Bese ngibhema. Bese kufaka ema-trial school wena. Awuqedanga. Ngenxa yokuthi ubhema ama-drugs kamalume wakho Bucks. Angithi ngokucathi uzophumelela. Sibheka ukuthi unjani man. Sibheka ukuthi unjani. Shanga enye into ebusweni kodwa nginamazwi. Hey man. Uyakhathaza lo mntwana. Uhlala khuluma into eyi-one always. Hey, noxolo njalo uyaxolisa uyaxolisa mara uxolisa ini because ayibonakala into eqoliselayo. Leskamshapang please. Ke kuba kwenit uqadile uduzo uqelesele isikolo. Namhlanje uyahamba kuye-rehab uyakuthatha usisi uye-rehab. Esikhathele kuwe man. Nalo malume wakho. Usho kanjalo uthi bese uma ufika lapha e-rehab ubale. Esitokweni sami. Ubahlungu lapha. Bathi baba lo mina Ungazokhalela isitoko wena. Ungakhalela isitoko wena. Ayikho indaba yakho. Lethi bulabisizwe. Malume abuti Bucks ke khutlela ko wena. Ke a utlwa go lo Ungalinge nje ukhulumele ama-drugs akho abulabisizwe. Abuti Bucks ngiyakuzwa ukuthi lo mntana lona uthatha ama-drugs wenze. Ayikho into ongasiza yona. Lo mntana uqala ukutshontsha ama-drugs. Asasesikolweni amncane angazi ukunini angazi njani bangwa. Ubhekana unjani khona manje? Ubhekana unjani? Nawe mele uphume. Wena uzohamba ngeveni wena la uzogibela iveni. Mele uphume uhambe.
Uyoqasha ngaphandle, uqala impilo entsha ngaphandle. Ngoba la ijabulise sabantu abaningi nasesitradini. Ungoshela umntwana. Ungathi ngawe. Khuluma umtshela ukuthi vele ufuna hambe. Vele mina hambe ngoba bengawazi mina ama-drugs bengabhemi mina. Angeke ngiqala ukubhema ngama-drugs sister ngingazi kwayo. Ngicela uchaza into eyodwa. Uchazani wena? Ngoba isitori sakho siyabantu. Waletha la ijabulise. Siyabantu isitori sakho wena. Ngicela ukuzwa uBucks uthi bekwenza. Siyabantu isitori salo muntu. Ngilento engiyenza ngiyazi ukuthi wrong. I-wrong khani ubona manje. Ngiyakhipha. Khani ubona manje ukuthi wrong. Ufuna lento yakhe uzungena mina bengazi. Okay, awunaqiniso. Wena mawuzothatha ama-drugs uwathangisa la ejaritini lana. Why and wathatha la ama-drugs ubani kima ngosaplela ndithatha. Angeke sakutshele sisuyakhathaza. But baba nka se khone se mosebetsi wa kana ga sa ke re ke tlile le ntse ka situation sisi ukuthi awu understand ke a tseba motho mo lo kunzima ubunzima esibuthola angeke ukunderstand my sis ngiya understand kuma imoto ezidimile la ngaphandle kuma imoto ezidimile ama window adim so sizowazelaphi nathi njengoba umbuza nje angeke sakutshela mene lo wena ngibo mambathi wasaplela ndithathe sisi njengoba ngisho ukuthi the reason engiqobele into le hayi ukuthi mhlambe ngisaba ukuvela noma yini uyasaba labantu engidila nabo awunaqiniso abantu abanjani udila nabo sisi ingozi bayingozi ini ngesitoko ngiyatata bowenzani boyiqalela ngosecaleni ngoba isitoko sami ingozi ezobulala umndeni wakho uqedile umndeni wena pheka umntwana unjani umuntu obekade efunde ema-Terrestrial School ujabulile njengoba ama-distinction 5 lawa watholile mawuthi hey bhuti why ulentoni la le yakho le yalithasi bona bangayithengisi labo bhuti uyilethe ejaridini usile lo unamanga into enye into hayi bhuti usaba amaphoyisa usaba ukuboshwa akaye uzoyigibela ivele asaba abantu asebenzisana nabo angeke usaba umuntu osebenzisana nawe umuntu uzoyigibela ivele so wena le drug uyitshontsha ibizwa ngani wena uyahamba namhlanje uyahamba ayakahambe lo khathelo uwe khathelo uwe le uyitshontsha uyahamba namhlanje khathelo uwe i-drugs ka-Bucks uyenza njani crystal mate nendana ya yiyo uthengisa i-crystal uyahlanya lo uyamazi unokukhumula bengcono unokukhumula ubengcono hey ezinye sizikhulumi ezinye sizikhulumi ezenzakala la ekhaya abomakhelwane bayakhala abangani bakhe bayenzani thina ngeke simlahlele ngaphandle ngeke simrayithe off uyakhumula bengcono masakabheme lento uba ngcono ba hey bantu siyawubona umhlola la angakufaki naleyo joke leyo uzoyithini into ebona le uma uthi uyothenga esitolo ungcono unokuya eshopeni usema kakwaye hey awuma isuka mawuyibhemile lento wenza ukuthi wenze like you don't feel yourself awuzizwa like awunamali awuzizwa awusaba abantu awunandaba nento yenzayo like you are over and undlulele ungaphezulu like you don't feel yourself yinto ozotshela abantu le ngokuthatha imali yami uyakulaya wena uyakulaya imali ngezani lokho yazazi mfana ngicasule endoda ngithi imali yami yona uyiletha nini imali okwenza ini ushuthi nathengiselana kahle lo mfana lo utshontsha imali yami ungena ngefasteri utshontsha imali yami uyakulaya nonke nayazi le ndaba uyakulaya sifuna ukwazi mina ngumuntu obhedayo uthatha amali ewena ingane yami wena uphume ngegate yokuphasha ungamshayi so bathi baba uyawulukile ke abuthi njokudojo sanyana yero akasiphi ukuthula lo muntu lo akasiphi ukuthula akekho kanje akekho umuntu omamelana nomuntu okhumula abengcono ngitholanga ichance okukhuluma isilungu kanje ubrilliant ke uyakhumula lo muntu abengcono ngitholanga isikhathi mina sokukhuluma isilungu kanje yes I am you are yeah no ke awu so batho ba ulai abuti Bucks nna ditarisetsa wa o tla bona go ya kae ka tsona mara nna e bohloko kwa bataba kore abuti batho ba ba o sebetsane bona ba ka ke batle ba o lematse mara I think o tswa to communicate di camera di tlile mona and wena ha o sa batla go rekisa distress ha uyasikhathaza kumanje sisi thungukutshela stop street channel ngicela nje umela uBucks ukolota abantu 10,000 neyintanga labo bantu laba bakolota lokhu yababaleka enye manje labantu abathiwa bazosibulala nathi senze kanjani thina asikho safe
Nangu umuntu ethatha imali yakhe. Indaba zakho. Uyu umuntu osuka. Kunjeje wena kungenxa yakho. Kuba unofaka ngidraft ejaktini. Kuba ufaka idraft ejaktini. Abakuthola estradeni labo bakolodayo. Abamthola estradeni. Abakuthola estradeni labo bakolodayo. Ungathi eish, yozekubeni nisiphila kabuhlungu kanje. Ngapha umfana uhamba ngcono, ngapha ukoloda abantu 10,000. And obviously mabangatholanga wena bathola umuntu osendlini. Ucabanga ukuthi si safe. Uyicabangile lento yenza. Uyicabangile. Manje babathatha imicrowave. Awunaqiniso ibhadalo mfethu. Nangu utshontshayo la ekhaya. Sithatha ibhadalo mfethu. Uyithatha imicrowave. Oh, it was not me, my crib. Yeah. My My brother no man. Akusizi ukuthi umbise kanje. Akusizi hlala phansi. Awunaqiniso ngoba kunjeje kungenxa yakho. Umoshile akusasizi. Funeka isolution ukuthi from la kuyiwapi. Hayi lento lokhu ikhuluma. Sorry man. Indawo engicasule. Ucabangile ukuthi labantu abakola 10,000 bazosenzani na? Imagine nje mina mhlambe ngoba umuntu wesimama bavela bathi mama ke wena soyibhadala ngenye indlela sicela ukugrepe bangirepe icabangile ayisha ngicabanga mara back to selfish nawe sipho wena kumele uvuthwe manje la kumele uhambe erehab awuvuthwanga la kumele uvuthwe Lo uyahamba uyerehab now uyahamba manje ubhizi ufakane namaring understand amadlava amaring konzakalani ngathi u2 ubona ukuthi bayoyithenga place ngathi u2 pack asimaza nje thina bawuyi decent boy manje ufaka amadlava ngathi u2 pack kwenzakalani ngempilo yakho uzofuna ukuphila lempilo yakho yonke it's time for change now melu change akukho mnandi kwanaye lo sayigibela iveni ngcono ngoba uyangizwa ngihlebe ngikhuluma phambi kwakho ukuthi wasithengela ukudla angeke kusenzele lo mama wakho kade akufaka le ingqondo angithi uyazi ukuthi uyosupporta batho ba uleretseng so Bucks ke tlo kopa ntho iwana ke tlo kopa ntho iwana nna le wena off cameras o tlo founela batho ba bao ba di-taxi bana ke tlo bua le bona a ke tlo ba jotsa ke ba jotsa rona re sebetsa le street journal le maponesa if ba sa stop ka di-taxi tsa o di tlisa mona re tlo bana le bothata ba too much because of a ke batlo le mala ke re itse ba bolayana as long as ungawari umuntu omdala umsebenzi wamdala ngibancedela bama-taxi ungawari siswa yeah so wena mamela ntho o tlo nketsetsang yona no e ke hlokang o tlo ba founela batho o ba jotsa wena o sa batla rekisa di-drugs o tlo ba founela o ba jotsa wena o sa batla rekisa di-drugs haona mamela motho mono ntlo le mekancane ngacela please haona ntho e easy uyavuma nje lo baba ngiyacela lo muntu ukuthi usisa kabanzi ukhuluma no Bucks it's fine mina ngizoyenza ngamabo otherwise ngeke azahlalela na sizokhipha lo mkhukhu phela mazi ayophume babe so brother uzobatshela labantu labo ukuthi wena nyeke usathengisa ama-drugs bese uyamtshela ukuthi bakoloda malini bakoloda bo ma-10 ubakoloda 10,000 mara ke nginomunye umsebenzi lalela bhuti wami lalela nginomsebenzi wegarden khona umuntu ongitshelile wathi Lady Blue ngifuna umuntu wesilisa ongayenza igarden angithi wena uthengisa ama-drugs and ngifuna ukukunceda hence ngisho ukuthi empilweni into enye nenye oyiyenzayo embi inama-consequences so mina ngizobafonela ngibatshela ukuthi yazi lo bhuti angeke asathengisa ama-drugs and njengoba angeke asathengisa ama-drugs uzonilethela i-10,000 yena but loyo bhuti lona ngizokutshela i-payment ukuthi uzokubhadala malini uzohamba wena ngizokupha umsebenzi wokwenza igarden uzoyosebenzela lo yababa la uyenze leyo 10,000 uloku umbhadala kancane so that uzokhona ukuyeka lama-drugs nginceda impilo yakho njalo angithi uzoyenza igarden so into ngizoyisho ke wena bhuti eyakho indaba umuntu omdala stop it ungamshaya stupid Popeye no motho mo leske bitsa ngwana ka stupid Popeye le moeketsa la mokesa ha o bitsa ngwana ka stupid Popeye e tlo ba stupid Popeye because of le mobisa ka lebitso leo lebitso le leng le leng motho mo lo le bitsa ka ngwana le ba lebitso kwena so leske mbitsa ka stupid Popeye he is like stupid Popeye so kuthi njena ingqondo yakhe iyahlanya you sick we uyagula and uguliswa ulo malume lo wakho lo ongena ngqondo othengisa ama-drugs ejaridini mina muntu omdala angibalekela iqiniso
wena lalela kena konje uyitho mama Sipho lalela into osoyenza manje angazi ukuthi njengoba ama drugs azohamba azokhishwa i-street journal uzoyenza njani kushuthi uzoshona ke but anyeke uzushona ngoba ulady blue khona ngizokunceda uzoye rehab uyangizwa ngithini mawuqeda ukuya rehab mawuqeda ukuya rehab anyeke master sikusa ku disciplinary camp anyeke uzendlini street uzothi mawusuka le mawuqeda ukusuka lapha ku disciplinary camp uyofunda kahle uqedelele imfundo zakho uyangizwa ukuthi ngithini umake sure ukuthi ezakho wena you are wise ngiyayizwa ne English yakho uresaleke ifihlile mosalokwa lena English and enze ku notice you are brilliant okay kuyawuthusisa obuhlali so masisuka lana uzoye ku rehab masuka ku rehab uye ku disciplinary camp bayokufundisa so that uzokhona ukubuya ukwazi ukuthi umntana mele asiphathe kanjani uzokhona ukuthi uye esikolweni awuzohlusha abazali bakho bakhiphe imali umuntu omdala ukhipha imali umama wakho akasekho emhlabeni and uso fortunate ukuthi unobaba omdala okuphilelayo umama ubaba ukuze ukunceda ngemali yakhe yeah understand manje ngicela ukuthi 10000 nami ngizayithola ngithi wena baba holo Kitako wena honale abuti mona abuti general wiso lady blue unangolesa nekiri kitosho di viewers nekiri kitosho mamba baba holo baba wait nekiri di viewers kitole jwetsa batho baba holo abuti general batla motho a tlo mo etsetsa garden but since abuti akolota batho ba di drugs 10000 ene ke batla a stop o tlo etsetsa abuti general garden ke mo fa mosebetsi di ha ithudi ntho go tloa mapoliseng o bantse batho ba ba rekisa di drugs o ba shotsa wena wa stop o tlo khona ga o qeta o thola mogolo o ba patale 10000 haya kube njalo esikhathele motho mo lang kutlwa sizoba nephise ke tlo fa mosebetsi o lo etsa garden o etse 10000 o ba patale tšhelete bana di drugs ake ha ona ntotlang easy ha ona ntotlang easy ba life ya ngwana o emoshekile o qadile o tsuba le mnyane ka baka la go wena o hlokile o ba Mpegu Grega o ba le care Mpegu Grega o ka di drugs ngwana qetela di utswa why because of bona ka male mo a itse gore ke ntho e right mo bophelo Mpegu Grega njani yeah o grey because of umalume azan abashap o rekisise di drugs ejarateni another thing angikhulumeli yena kuphela alabantwana labo bathengisela ama crystal namanyawupo awokuthi bama impilo zabo zimosheke kanjani ngenxa yakho nalabo bantu abathengisa ama drugs bonke abantwana babantu sebayabheka ngenxa yakho ukuthi wena uright empilweni ufina kanjani ukuthengisa inkwa ngemali owazi ukuthi umosha impilo zabanye abantwana babanye abomama ngicela ukuchaza futhi no awuchaza yes Chazani. No, Chazani. yeah when yanceda iyouth yona iyamosheka ubabona bana bathu bandi inyawo pe Bekanje. bana badi inyawo ulalelani yini kaJani ayikho la lento labayikhuluma nabantu uyalala Hayi so wa kini drugs jwale usuthubile jwale so wobala no hayi sister isupreme akakhulumi nokhuluma yabambeka sisi ngicela umlungisele the impahla time ngiza la uyahamba namhlanje uyahamba ngizobhemile elile yakhe indaba uyahamba ngizubhemile ubhemile icrystal yakho inyawo yakhe le ayithengisayo inganda yakhe but early in the morning but nini early manje last isikhathi singena lendanda mawuyibhemile last every day sengisho isikhathi singakanani nje emzimbeni wakho 8 hours 9 masiphumile ufile kanjani ukuthi ayisekho ufuneni yeah kula uzokwazi khona ufila kanjani uwazi kanjani wena masiphumile masiphelile kula qala khona uyagula like uyajuluka uphathwa isisu uphathwa ikhanda ingakho uhlala ungicela imali udla ini wena mawudla njengoba mawubadisi mawudisi usinceda ngani lese ayikho manje awukhona ukuthi yeah ukhipha usisi wami amfake kumashonisa ngingazi mela ngizwe ngiyotshontsha mela azayotshontsha uyatshontsha khona manje last ngithenga i5 kg ye-braai pack uyivulile wafaka amanzi e-braai packini mina mangithi ngiyavula i-ice yodwa akunanyama mbuze stupid uyisephi inyama uyithengisela abantu uthatha i-braai pack asendlini mawuqedile wena uyahamba uthengisa i-braai pack estradeni bese uthatha i-braai pack amanzi bese uyifaka efrijini abantu abadala mabafuna i-braai pack bathola ama-ice akunanyama singazikhulumi sasaba manje umuntu omdala uthatha inyama yonke ku-braai pack yes maqedile wafaka amanzi ngithengisela abanye omayo hostel inyama bangayazi mama if ubhekile uthenga kulo mfana lona le nyama leyo yabantu etshontshiwe endlini unenhliziyo embi uyeke unakashwanginama uyibona ngore irekiswa ke my brother uyibona ngore ntayithubele eboreka nama linali lipilise mpi batho ngalabi phaphama
bomama laba bakubuza ukuthi le nyama lena uyithatha phi mama uyifaka kuphi emaplastikini okuphi hayi emaplastikini uyithengisa ngemali leyo nyama ngithengisa shisa ama-pieces ama-pieces like yes ngiwenza i3 kube 20 rand yazi mali imagine i5 kg ngithola i5 yawena sikata mabhada baba no lo mntana udakiwe namanje ma 20 rand ama-pieces pieces yanama uyirekisa ke 20 rand une-speed yazi angikaze ngalamba kanje sisi angikaze ngalamba kanje yazi kuyabona nale nto ngisengiyacula nokucula ikibe yabuphilo baka uyovula ifridge only to find out ngithola i-plastic egcwele i-ice uyithatha phi ingqondo yokuthela amanzi imisebenzi yakhe lo bucks kuje imisebenzi yakho yonke uyabona injani life ithi ngikubonisa something ngelife ibheke manje uthi uthengisela abanye abantwana babanye babantu estradeni le nduku uyashaya kini ejarideni yo today umshana wakho uthengisa inyama 3 piece nge-20 rand ngenxa yama-drugs uyayibona ukuthi le life le ngwana henu ayifeyisa ngilife abantwana bayenza papa metsi tu motho molo metsi but skopa mo khalle metsi ke bana wa go bala mos uyayithanda le mpilo ntate no motho molo no ile moto lulukise cabanga nje uzothatha i-bright inyama uthole i-ice pack silele singadlanga ngenxa yakhe kuthini kuyi wakhokhoba manje hlala phansi motho molo ke a o kopa ka tlhompho le bikokobetso le ska mo shapang mama ngwanona o re utlwisa bohloko man we are so deeply hurt ka ngwanona kore a re sa tsebo re etseng re tseba ke batho re setheiso mo strateng se ka lebaka la hae le ditheiso nahana fela motho a tlonka batho ba mo strateng se ba tseba ke malumo ya rekisa di-tax ba tsiba tana yenzeni empilweni bahamba bakhuluma ngathi all the way babuka ka lona the way impilo le batle wa yetsa my brother wena ke na le mosebetsi for wena ntate general o tla mosebelletsa a lona nayo tla yini lento yenzayo ntate please ufundisa ubani lento yenzayo iyakhathaza nangomuntu ntate no please ke a o kopa motho mo awuyakhathaza kodwa iyakhathaza uzusana ubuhlungu uwe umzali ufike umntana akafika azothengisa ama-pieces ayi-3 nge-20 rand ufila kanjani and lawa wathengisa endlini ngasikhathi mina ngithenge nge-200 rand yena ubenefitha malini makazothengisa ama-piece nga-3 nge-20 rand awunaxolo wena uyaxolisa uyitshona uyaxolisa phela uyamxolisela motho molikiyo ngithi atsho iphumaphi lento yishoyo yawe wena usimanga wena suneyimanga iphuma la lento yishoyo yini ngathi sowarithi uyahamba ke namhlanje ayiphuma la uyahamba namhlanje ngitsho uzohamba nami uyosebenza imali yani naloku ukhathazeka ngale 10,000 ngizoyenza le yena ayithathile ifunakala njengamanje yafunakala siyokhuluma nabo ngifone asilali thina ebusuku ane sisaba amanoko because of understand ukuthi abantu abafuna 10,000 wena unaqiniso wena unaqiniso kujejeje kungenxa yakho size kube sile sile motho molo sharp bax sorry sipho kopa udile fatshe o ska wa bana wa go bala so o tsela ke totso di tsubang le wena mantsetsa malumo wa bax totso di tsang di swabisa okay mami ke sorry ska ke tlile mo ke utlwa go na le right go le ska o le gagadi ka mo le ous le wena motho molo ska o le ntate ka mo le ous le nankalla batho ba baholo ke reke bribe ke ka 200 rand ebe ngwana le o rekisa 3 piece ka 20 rand batho because of we sebeletsa ha dintho ene ke tšheleta okay sharp le wena ntate ke maswabo ngwana ha o phela life so ka mo abutu hao okay go paretse so motho molo sipho ha re tloa mona ke tlosa malwena o ye ko rehab ha re qetile ha o tswa rehab a never o sa gutla mo mojarateng o ya ko disciplinary camp
moba lo discipline ngobe ngwana o sharp o khutlo so le sharp so that ha o khutla o tswa kwa ya sekolong straight wena sa o mo o qena yena today ba tlo bona kwa o tswa disciplinary camp e bo ya sekolong street journalist willing o so patala God is good all the willing time o patala o bale sharp ha re mind honestly ha re mind abuti general se ko tholetse ke yo ke employee ya hao ke ka mona ntho tlo yetsang my brother wena ke tlo tla mona ke kopa pele ke sa momphe di number tsa ane le off camera sa se re time di camera ke batla o fonela batho ba bana ke so fa ba tla bua mabitso ba o bolaya but rona re na bothata re street journal ke tlo etsa mosebetsi wa ka o be sharp re investigate sharp ntho ke tlo yetsang no ka wena ko re fela re tlo fa mosebetsi wa garden ena go fa mosebetsi wa garden so o tlo etsa garden ene o godisa sharp my brother ohle ska godisa sharp o tlo gona we cover tshele 10,000 handlantle ka 6 months fela o tla bo so ba file ha ona bothata ayinkinga ukuthi as long as izotholakala manje uqala ukuthi my brother ngithe wena letha amanamba wabo ngikhulume nabo bane option ukuthi bayakhetha ukuthi ngiyoba expose lapho bakhona or la drugs la wabo achithwe street journal yes mina futhi njena ngizomake sure ukuthi nje uyancedakala ngizomake sure ukuthi uyancedakala yeah but baba wona ke ntwe ke itshong hore ntho tse ding di bohloko sefapano ntho tsa life okay batho ba baholo ke tla le bona he ke tlo misa kwa disciplinary camp a ye ko rehab a tsetile go tlela sekolong le my brother ke tlo mo fa mosebetsi so that family tlo ba sharp le di drugs tse tshwantse di ntshiwe ho be sharp di tla ntshiwa ke molao nna nka se di tshware le no le street journal ha o tshwantse tlo bitswa fela maponesa ke le rata ka fela guys le following ke tla le bona le wena o na le mathata ke tla le bona lady blue wa le rata ka fela yes baby batho ba baholo e re etseng yena fela a go le mo pakela di ka di potsa o re tla mo rekela tse di chapa phakama wena phakama iska ayikho indaba yakho phakama